Praise the Lord to everyone. Ulan kawang manyong ha. And I believe God is going to do amazing work among our midst. Kaya nga taw ateng la katay nang tumantang makawang nga tuy ayong langlakse. I believe today God will talk to you. Kaya nga taw ateng la katay nang tiya kawang nang da ngaw klakse. Because many times what happens, God gives us some promises and we wait little, it takes time, we fed up and we gone back. Kaya nga hipak na tumana kawang nga chanbu tumana tanang ayang bu tumana ataw hipak amay chanbu I hipak ya tan ok pa tumana tanbu law bu jingne no hipak law tumana nan bu yu ok bu jingne ani tumana tok pwede lai manang. Sometimes we praying to the Lord for some of our wishes and it not happen in our life, we fed up and we leave and go. Ayang niyo hipak na no tumana yup yang tumana kawang da nang hangi tu alam jajang na yup tumana hata yu pay subu yu wish na miyang wada yu nang ayang ataw yu taw bu na miyang gamano tumana niyo jam tok pera yaye nang aro kaya kawang pa mabuyan tay nang. But I want to tell you, our God is faithful God. Yang butaw ihu buwan naman de tuman kawang yung kaksubu kawang mo nang iya faithful kawang mo nang. Because once He call you, He will fulfill His promise on His time. Hang jing na iya jam manang da nyek ngayang bu iya nyek ngayang bu iya nga I jing hipak manang da mo heman na tamglak. Be faithful to the Lord. Taw koy nang kawang sisa manang kaksubu ba ayan na nang. He will fulfill His promise for your life. Iya nang da fulfill na menglak iya nang iya da hangi chanyang ge chanyang bu asa nang da fulfill na meng So tamglak. today, for a short time, we are going to meditate from His word and we will know some morals from this story. Taw koy taw so kuno taw hadaw pungaw may maya kanya ngawla kaya nga taw nang mong doong nang sangayag la kaya nga taw mana tay la. I believe it will be help you so much today Kaya nga taw ateng lang nang hataw kaya nang da yung chamglak. to grow in faith, to be faithful. Kaya nga hataw nang chong tay glak seng ne yang ano nang hanggan nang faithful na meng la kaya nga nang kawang sisa mahanggan nang kaksungula hataw. I know you are praying so deeply in your heart for something, but you're not receiving answer. You discourage and stop praying. Kaya nga taw seng yanang nang sungbu nang yung alam cha cheng na nang yung yup nang ba yup yang nang yup sibura nang yetaw nang ayan da hataw yupay bu cheng na nang yung nang mong chang discourage na meng bu mong sui bu hataw nang ayan mong nang bay. But I want to encourage you, be faithful and keep praying. Do not give up. God will fulfill His promise for your life. Hayang boy hataw mataw nang da ihu bua au bu nang lawang tatay au bu nang yang tatay nang hipak fi mo kawang sing na yup kawang si saw da pa yang nang yup pu toy yang ba nang yan nyay ba nang yup taw ni jan nang kawang nang at mong bu asay kawang chana nang da fulfill na miyang We're tamla. going to learn something from the book of God, means from the Bible, and we will be pray. We believe God is going to talk to you today. Taw kay taw tani hataw Bible pong leng hataw lungtat line numbers hataw mo ya yang taw ngaw hunang yang hataw kay taw mong hamte nang mong jang le nang ayan da chewing glakse. As we know that Israelites are in the journey towards God's promised land. Tumana pungaw mong nginang au ba Israel imana kawang chanbul katok tengoy lak ching le Israel lan tayo tumana God nginang redeemed His people from the slavery kawang hataw iman yong hataw ki achui pa nang bu hataw katalan mabu yan tamang ki iman hataw kia ra pa cha nang bu ra ya phan mong bu hataw katalan yak mabu iman yan ngai tamang ki God bringing them towards promised land and they are in the wilderness. Haya nga iman na kawang nga hataw raya pan mga bu ya nga iman na hataw chan bu katok tengoy lak ching na hataw Israelan ya tayang ji. Same time, same things happen in our own life also. When we confess Jesus is our Lord, we get repented. God gives us promise for our life. Haya nga tumanda hataw kibu painang au ba tuman na kawang sisaw na paya bay tuman na hangib kawang nga iya chanya bay hataw tuman ayan the fulfill na miyang lak ching na au ba paya kay hataw ki ngay na. But my dear brother and sister, sometimes we reach in the wilderness. Haya nga hataw kawang nga chan bu hataw tuman ayan ma fulfill na hataw taw lak ching na tuman na hataw wilderness si bu hataw pao nyo yung jong ki bu da tuman na yo isango ching da ngoy nang. So these people are in the wilderness now. Taw gay hataw Israel katalano hataw ki imana pao nyo yung jong ma imana lampa ba malak yang ki. Understand in your mind, try to create. They are in the wilderness.
tàu khơi nàng chú tệ mà hà tàu tệ tàu tàu hà tàu Israel là lâm ba mà lạc vụ hà tàu So, Numbers chapter 21, what happened here? The king of Arad, tàu khơi hà tàu lung tết ta phải một chapter 21 mi iba hà tàu Arad sibu nhui chừng mà iman ngọ. and when he seen that Israelites are coming, he fought against them, and some of them he made prisoner. Hayang imana over hà tàu Israel là nhiều vậy imana phoya yang imana hà tàu chel da hanatam. So when they become prisoners, Israelites gathered together and started to pray to the Lord. Lord, if you keep them under our hand, we will fulfill what we desire. Tàu khơi hà tàu Israel là nhiều qua kawang hà tàu mong bu kia tuman lana tamu na menga ma mong bu tuman ayan mo hà tàu fulfill na menglak chan bu tuman ayan mo ngai kalak sa tàu ki. Sometime in our life also, when situation comes, we deeply cry to the Lord, God, if you solve our problem, we will fulfill our promise towards your life. Tàu khơi hipak tuman ayan to hà tàu ki pe nang da so shi bu pe ya ba yong yim mai bu pe bu hipang ma hà tàu ki tuman yop kawang hà tàu ata so shi bu ya atai pa mong bu ki tàu ngo ha ma sa tuman kawang da chan nang. And God does for our life, that's true. Yang hà tàu ki yop bu ki tàu yop bu ki kawang hà tàu ki leng tam hà tàu tingon nang. Same way God does for the Israelites. Tàu ki Israel ano iman to hà tàu ki kawang iman da leng tam yang ki. So when our turn comes Yang tuman da hà tàu turn ngoya pe. to do something for the Lord, Yang kawang chengne sa tuman da leng lak hipang ngoya. we started to give excuse. Tàu hipang mo tuman kawang da excuse meng nang tàu halan hanta man shibu tuman excuse pa nang. When our problem solved, Yang tuman da so shibu hà tàu mai tam ya pe. we will stop fasting and prayer. Yang tuman so shibu yang ameng chai bu lak ka ma tuman da kawang da yop hai kam nak nyaw le yop kam nak hà tàu pe wan nang. We will stop reading Word of God. Yang tuman da chu hai wan mai bu hipang ma tuman da kawang ngau ila ko hà tàu ma tai nang. When many youth fall in the wrong relationship, then they will be cry, oh God. Hà tàu chilalan tang semlan anu ma tai yang anu ma yai bu hipang nak si kawang sa tuman ya yam nyuk nang. And when there will be no peace remain between husband and wife, lot of fight and quarreling coming, then we started to take fasting. Hallelujah, praise the Lord. Yang sekonatan cheng mai nang ya ba cheng mai nang bu hipang nak si kawang tuman da hà tàu ki bu hipang mo biang tàu tuman da ki mo biang sa tuman da kawang da yop na kongwang nang. I know many of you are in the wilderness now. Tàu khơi tàu sừng nan sa ma bu katalana hà tàu wilderness hà tàu pa mo bu lan ngo nang. Because sometimes we pray to the Lord, God, make us like you. Hipak la tuman hà tàu ki yum nang kawang nang kia tuman leng tam pha sa hà tàu ki yum nang. Many people say that God, develop your fruits in my life. Yang tuman yum nang kawang nang mabu elik amaya atulik katampa amolik na tampa sa tuman yum nang. Then how, my dear brother and sister, the patience will come in your life until the situation not comes. Yang boy tau ki bu situation man pai ba me manang mahang ki bu elik amay ngai la. When the situation comes in our life, God wants us to teach something that our fruit of the Spirit may come out in our life. Tau khoi nang mabu chuai wan amya ngai bu hipang ma tuman ma elik amay lek na tam na khatau elik amay ba tuman ngai lak bong na myang nang. But many people, after getting baptism, after getting Holy Spirit encounter, they left God and go back. There is a reason today we're going to discuss today. Tau khoi ma bu katalan kawang si sa ma chanyang nang baptist na yang pai baptist na yang pai hataw tuman pe mai yang tuman ayan ma ho bu hataw pa ang taw yang tuman kawang pe mai yang tuman tok pai de la i bu taw hataw ma ya fa yang taw nga hu te. Many youths cannot wait for the Lord. That's why they fall in the greater temptations. Taw kai ma bu chilalan kawang nyek bu hipak ti tan ok bu jing la ma bu tok bu ma yai bu chilalan mangonang. Many ministers of the Lord, they cannot wait for God's call, and that's why they fall in different problems. Taw kai ma bu hataw ki kawang mong bu ki bu kawang mong bu hipak man ngai bu kawang taw ki kawang si sa ma pa tuman tok bu ma yai bu jing la tuman da ma bu yo la ma tok bu hataw mangonang tuman tang semlan te. Then what happened? Numbers 21 verse 4. Taw ma Numbers 21 verse 4 mahangi ibusi. Here it says, then they journeyed from the Mount Hor by the way of Red Sea. Ba hataw Israel an iman tay bu hataw
yang jeng atak ngoi bu hipak me and they are going to the land of Edom. yang iman hadaw yang jeng atak kayang Edom nyoi de ngoi lak jeng ne And the soul of the people become very discouraged. au ba hadaw ngoi lak jeng ne iman tai tai bu hipang mo iman yaha chu dai kan hai mong mong chang sen nyai tai ma yang Why their soul become discouraged, you know? iman hang na hadaw ke yaha mong chang chu dai sen ma tai bu si 40 days journey becoming 40 years journey for their life. Iman 40 days hadaw journey na iman tai ba 40 years iman hadaw ki iman chan bu ka taw ngoi lak jeng na hadaw ki lak yang ki Reason is Ya, they yang ki. could not able to wait. They wanted to get the promise of Lord very early in their life. tau khai iman hang na hadaw ki 40 years hadaw ki ya bu si si bu na meng ba iman kawang chan bu hadaw ya bu iman hadaw tan bu hadaw yo nan na yo ok pa hadaw ki iman ma passion yan nang bang ngoi ang ki God have accurate time for your life. If you are young, for your marriage also God have an accurate time. tau khai nang now si na meng ma anyo nang sa youth na meng ma nang chung na he pa khak su ngo nang chung nyoi lok sau lak chung God have accurate time what you are going to do. God knows what you are going to do. nang hangi leng tai la kha tau asai khak su bu he pa ka wang yang meng ngo nang But many youth fall in the sin. They fall in the fornications. The reason of their impatience. ma bu chulalan hadaw kia phungai ngam bu me anu ma bu ye ngonang hadaw hang ne si bu meng ma khawang chan bu hi pak man ngoi banang anu ma ye bu chung ne nang ma passion nan bu ye nang bu chung na anu ma tok bu ma tuman ma ngon But my dear brother and sister, do not give up. Keep praying because God has a great call for your life. yang bu taw kan bu nya naw che naw lan nang au pu hadaw kia au pu ta eng dai nang eng ta tai yang bu nang hi pak ve ma khawang chung la sa nan bu yong ang do yang khawang si sa ma yo pu lak pangor nang kawang nang chung na plan ayong temeng When ngona discouragement comes, awan nang na discourage hadaw pa ya pa then verse 5, what they speak. verse 5 ma hadaw ki ngonang lungta 21 verse 5 man anyang ngonang And the people spoke against God and against Moses. yang hadaw Israel katalan yong ngu nga yang hadaw Moses pa ting Moses pa tay ngaw hadaw ki ngonang What saying, why have you brought us up to Egypt to die in the wilderness? nang tuman hang na ya dai ki hadaw ki bu phau nyu yung chong ma hadaw ki bu apa ma tuman ayan ma ali tai lak chang nang tuman hang na ya dai bu sa daw mo sa da ngaw ni na For there is no food, no water. halak yung lak yang nang halak nuk nang bu hang ha yang nang bu nyu da hang na ya dai ki And our soul loathed with this rothless bread. yang yong ha yung lak say sa ji i dai ma de ke sa ji ma dai de ke hang na ya dai bu sa i man yong mo sa da ngu nga da ke ti bu ni nang When they were hungry, God opened the heaven for them and putting manna from the heaven. That bread they saying, we fed up from this bread. yang iman si nyau yang le bu hi pang ma ka wang mana sun na tai bu mana sun bu ha tau noi tu man de eng tai de ke sa ji ka wang man pha bu ha do ka wang pha bu mana noi tu man sa ji eng tai de ke The same God provided water from the stone for their life. ha do ka wang iman da yong tang ma yang ngai na tam yang iman da pha bu ha do ka wang da noi iman da mong What God showed mighty miracle in the Egypt. iman ka dok sa bu Egypt ma hang san ka wang tui leng ha do pe mai And same people murmuring, God, we were good in the Egypt. tau chừng na iman da hasan chang ka wang tui leng bu ha do ka wang pe mai yang ka wang sa ka wang da nyaw le bu ha do tu mana Egypt mo bu ba ta ba sem ha yang sa iman yong ka wang da yaw le bu Many people speak, Lord, I was very good in that place where I was getting earning so much. au sang bu tau wang ba ngo bu nyu chim ngo ka ma ta ba sem ha se bu tau hasan na na ya ta pu si But understand, if you are chosen one, yang bu na sang te tau ya au ban na ka wang le bu chu sin ka ta cha na nang those who are in ministry, especially I want to encourage them. au yen ministry mo nang ke ministry mo bu ka da tau I hu ba Don't worry if there is no bread, no water. nang mong ta sang nang ba halaki nang ling laki nang bu yang san nang mong ta sang Be faithful. yang ba kawang si sa nang khaksu bu ba na men Don't murmur. au bu kawang da nang au bu nang yin da nang yin da ngu nga ta ngo Pray to the Lord. kawang da nang yup tau God is going to do amazing for you today night. tau khai tia kawang nang ha tau ki ngo bu men ga ma kawang nang chung na ya san doi leng lang nang tia nang That is truth. My 12 year of ministry, no single support from anyone.
tàu từng ngon tàu 12 year tàu hà tàu cái ministry ngồi lưng yang phải mà tàu 12 year ngồi ngon wang peng pen mi yang but tự nhiên buổi wang peng pen mi ibu tự nhiên tự ngồi sẽ ở support ở yên And that's true. We got married 4 years. tự mi sa ti yang phải mà chừng nhiều yang phải mà wang peng pen ngồi ngon That also have amazing testimony. Later we will take in the youth conference. yang buổi hà tàu testimony chẳng ngon tàu anh đi bằng mangau la We seen God goodness. yang buổi tàu hipak phim mà khawang mai bu tàu hipak phim We seen God mercy. tàu hipak phim mà nghe nang khawang i subsi bu tu man phai ngop Even we have one son. okay hayam chang ngon Till also God providing. Abai sa da ngoi de I tui nyan I tu mana bong bong asai ha do hayam chung no I pak fe ma kawang moi man tam Don't murmur. au bo na kawang si sa man nang nga tango Those who are murmur. au yun nga ha do ki Verse 6 says, God the Lord sent poisonous serpents for their life. verse 6 mi yang nang ha do lung 21 verse 6 mi wa kawang ha do ki kawang bai ting ye ha do ki I le ngai bo ha do Israel katalan ha do ki nga bu chung na kawang soi hung bai bu pu son tam bu ha do tu mana pu nga mngi nang Don't worry, these days God not going to send any serpent for your life. mong ta sang kawang nang da ha do sui hung pai bu pu nang da man son For that devil is enough. yang bu tau chung na anu cha hai nang chung na myang bu lak ha da ong He want to discourage you ado anu nang da discourage mong sui na tam glak and he want to take you to another track. ado kasian nang da alo nang ting kha ka kem ha bu nyu ma ado kasian nang da alo ba lam da ho de glak But today night, if you hearing our masses, abo tiyan nang atumai ado chung message nang chai bu what the Lord has spoke to you. kawang nang ayan da ambu pai mangau This is the prophetical message I am delivering for someone. hadawa aching na prophetical naman jeng na kata si jadu taw hadawa nga bungo nang kawang ay God had called you in the past, kawang ngaw yang nyek yang ge but to see the situations, yang boy hadaw chuhay wan ni yang to see the people, kata lang ni yang you fall down. nang yey ta bungo nang You thinking Satan took you very far. nang au sung nang tay nang boy eta kasi yong chai ya tay bu se I want to encourage you. yang boy taw ihu bo No, there is no late. sa no isun bu ye ja kawang ching na Today night, God is going to anoint you. tiya kawang nang da anoy na myang tam God is going to pour out His Spirit over your life.